Jadi kode patu ni dapi gagai biasa ipasalah anu tujuh. Nah makanya ya kuangkan baru aja tepat apa salah anu riolo. Apa mohon maaf ya ko iya bapak ibu sekalian nabi tak tu riolo. Iya na tu ya tu wala ampe na tu riolo. Apa ku paham maka dia nabi tak tu riolo. Di antaranya Pak ayat itu. Taruh nih ya nak apa kalau betul itu. Maka dari Allah Ta'ala jalan aku ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Sinin na to matapai aja lalu nak pakaliali ko orang paramu ya rega anakmu untuk mengarangi pengalatan. Wa may yaf'al dzalik niga to mapakaro fa ulaika humul khasirun majapuyan itu tahu rogi bahasa turiolo nya pa ayae kare turiolo tu aja magalu bawang. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qa'il fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alima. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Alena Kawalabita Bapak Camat, Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan Matirobulu bersama Adinda Pak Lurah, juga Kepala Dusun. Alhamdulillah bolana punimang kita semua yang hadir pada malam hari ini, yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, yang semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Pertama, alhamdulillah. Tiga, kami perlu syukur maraja mapuji lori sarajanna pung Allah Ta'ala yawannihe yanaritu duwai pajijanna ya kode usalam naro apa pajajian ni. Oh ya, telu anak-anak imam set dia anak naro berarti ya apa ya 2 pas 1 matua 31 kaya naro palura malolompa din na po imam ya ginulay tanya papat cucuang iyaro kami na paralu syukur malupu magai luar biasa pura ni napangaji anak ya kumaca ni anak tamangaji Bapak Ibu sekalian de nagapagangkan wala lenos kastaye biasa pa akyapa lalana tasyasu siwani yuli lengi kung atasiye kwelei
Letoy ko makasya koni. Letoy ko karing pengejang itu. Letoy nari koloy manghapla. Jadi tungkak lo mengaji alena guru taye, stas taye. Yero alena almarhum babadi, teman-teman. Tulina tarima apalan. Dan rero Bismillah nami bawang 10 serah huruf 10 serai kali 10 seratu serah pulon. Siya kimang kalinga mana ni Alhamdulillah. Alena baca ini runtu apalang, alena lolong atau apalang, alena tomatona lala kubur lolong atau apa. Jadi di mana macai mengaji tu mi cawa-cawa mana tomatota lala kubur. Makanya toriolota Bapak Ibu sekalian, ia nak sabak na rambangat dia na lalu ngaji mentok itu motolo mengaji. Apa napangi maka deku maca ni mengaji anakku dia nagapagangkan. Lisu sih ala contoh, makanya jadi ala contoh teman tesingi, alena imam. Jadi tak alena mau baca. Bismillah nami bawang akili mai sia sosiwan ni tema sempaja 10 pitu rakan na sempaja paralu. Bismillah nami bawang si sabbu aseraratuna karena satu huruf itu ya kota sempaja paralu 100 decin. Jadi segi bismillah si sabbu aseraratuna ikali 10 pitu nah lagar kalkulator. Media nale kalkulator. Bismillah na bawa. Na pero sumpaja paralu. Dek pana sumpaja sum. Makanya tomatota alena puasa bang almarhum anakna luar biasa. Ini mana? Masumpaja mana? Iya na rumah lariada Bapak Ibu sekalian kotama inana imang ngaji. Nakada toriolota gerega ngisaping anak. Magai syukur malupun. Natama ni lagi tel SD. Na biasa gerega ngiti. Bahasa ibawa lo rekreasi. Nang PKI. Mapi ko na tama-tama mangaji. Oh dia nagapagangkan. Makanya kita idza khatamal abdul Quran nareko yero atai natama kangi korang natama ki akorang shalla alaihi melodongi malaikat situna alfa mala annapurona sabbu malaikat melodongi pulo na sabu malaikat melodongan ni nareko tamai na baca akorang yanan. Pak Desa, Pak Lura, iya ko penduduk na pada ini ke siapa lo? 2 sabu lagi, 5 sabu. Kono pulo na sabu, aki 12 pitapa penduduk na pada ini. Napa padegan rumah lekai melodo. Makanya di lafaz tomatoa ya kotama ni mangaji nanai ya launir pun Allah Ta'ala pun patujuan ke si anak ini mana pak kumurian nak komana iya na tunata Mario Loriano Reta Mario kilo apota Mario kilo topu apa ya iya na ini bawang ampo ya kurang banget di panretan mah dia cile ngakur ini meto pari kantong buca kantong ini meto kokongnya kalaman nawan ni pimat kenapa kina para ganda itu mata kare itu dia mana ya para kai lanya kan magi na pakwa kiro sebagai motivasi
maka de pura ki piga udeceng ya yero sinin na pakkanenen na pakkamurian na angka mana yero paral ilo doang ni nah tabe na tadi mapaciki parilodot yero ya komeki magasing atungat na abangkat ko na koroliling ipatuo ya tuliling ipa ang lampu tuo menre ya komeki magasing atungat na lampu ki insyaallah mabara-bara daleta 7 minasatan ketuluk panasa malapi-lapi lipay malapi-lapi daleta tapi konroki lo makatin masa aku ki aku orang ini taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada usalaya komanna dua perkada narik komakata ni masa kolor juero lan tadillu abada dekna mupusa mananu kelayero aku orangnya subawa sudita Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak macuana puimang alhamdulillah dua nih pesantren nonrud pesantrennya jam kue Allah tuh ikut pesantren lera-lera dede imana paringarang ina maka dei guruta Profesor Dr. Abdul Rahim Arsyad MA Profesor Dr. Abdul Rahim Arsyad MA selaku pernah jadi rektor di Parepare ini dan pernah jadi ketua pasca sarjana Parepare waktu naturungi Lailatul Qadri Andre Guruta Kiai Haji Abdul Rahman Ambodalle aku mangkoso aga nilau kalu nilau pong alangi atu tongang makesing sininna purai maguru di dedei insyaallah nak kuburan di tonroi ya rumah guru di dedei insyaallah parilolon na guru ter dan saya rasakan itu Pak waktu kia masih sekolah ke Kawalangan deto kumacalada tapi kepodangnya na guru kurilar-lerang cine macalada karena dia tasirun turi lerang-lerang apa nulle mencaji dosa ngari Jakarta apa sini nero kakak kalas kuru macai manang nero kasih letik rasanya rapi yoro biasa paluski sertifikasi aku jupanda isi rumah China nya angka ko bagi papa pokoknya pitala syariah ini profesor tapi alhamdulillah aku sirun turun tuh ki angka mana masa bayana turun ilau guru ter alangi aku tuh ngamakasi cuma ilanggai narekong kata lolo ngapura di DDI nah dia nama kasing-kasing atunganna wadijah itu tanya papasan na guru tanah pagi api asam sisa la yer pure pa gurong yero na yer na jamai ya ku ya moro pure na pa gurong guru tanah jama insyaallah yang kedua nih lo uruta sinin na ya pura bantu DDI tama mana nih di itu ini goni tau pau magai sehari-hari 20 DDI patama 5 masih kita iya nata patama sisa rupiah tuh riang pulau itu apa macam tuh depan derita ya nak kiri yang nyamplo barang manyamang kita masulugan tapi itu masih riatie ko anu salah paham nih tamana saya yang pulau meli seki nang kamu tuh masih kita may bangun siriati kita macam tuh derita ya mage nak kiri ngamplo bapak ibu sekalian barang manyamang nih paku ini makatai bawa lo jampue ini makatai bawa lo punia ini makatai bawa lo lerang ini makatai bawa lo kabalangan kapana tabawa kadek angka cek de sumbang aku alisu gimana tuh na buka tuh kan cek de tuh masa pacek de satu kali masa pun megang yang kosong laur nanya tapi kau ini tali seki namo sisa bumi rupiah tali seki ya garo na sabari ro natutama risuruh masih na pungalatala pakot tali seki sisa bu sarung tu
pada itu kan na 500 na leng yang pulo yang ke 10 ko ni nakaluju dito na niseki jadi ko pangajak ko ya kong kamplo makoro ko de paga maka liseki ni ya ko te ki malay aja na talay barai palisungi pema tau lengi gawa di patang tapi ko makanje ni ata ya lamui peta itaro ya wana kasoroya kagama ko nang katapang kadoi liseki carana to panderita ti bapak ibu sekalian apa melo ina re ko tamar suruh masena pungalata makanya kali guru ta sinin na purai bantu dedei agi na bantuan ni perilo doaga apa ga kemudian bapak ibu sekalian jadi di mana ngi anak teh abe anak ya Imam Bahri alhamdulillah menyaman bulan guru bapak ibu sekalian nama larangnya roh narikuyan orang yang melarang bapak ibu sekalian insyaallah karena itu malam hari ini hadir ki kaitannya sebuah apa retang makan nanya akata apa mapacing itu anak tang mapacing lena to motot tak boleh di kewajibanna apa talu tu kewajiban to motot lo dia nae jalannya asam makasih kemudian yang kedua ipa guru nasaba baca Quran adab dan lain sebagainya kemudian sedih bimatu narikuang kadalena ripa poting ya wapang aja ngapa talu makun reye ce di merwani ngajak kina ngerangi yaitu makun reye hebana apa ilawi tu hebana makun reye apa ilawi ya ku ilauki idi mani me kita rimai minimal makoki ya kode tamasiri kado ki mapena melo koyor pasalang ero ya kode tulek kado makko bani ya tu ko makko ki karen to tota melo ya tapi wadi kadai tapi kiri beritoi bo ya tapi kiri kumu to ya me umpanya masih sekolah nah, berarti perlu pertimbang tugasin lah jadi na pangajak ki paringan rangki apa ilauki pekuno carana barin ilauki pekko carana bara lawi teridi bega kala kanjaina ampena akurang ya kumakasing akhlak ena ya nanti apa anak tu kandungan na akurang ni tauhid ibadah akhlak sejarah petunjuk penelitian itu kemudian hukum andangero akhlaknya ya komakanje ampe tanah sesuai pura pagurangina insyaallah manyamat telah manyamat tu yang kapole lagi asa manyamat tu yang kapole ya le rompe badicingin angka tamunna tomototta denak kada tomotoa denak kada makanja tapana dena makada maga makasiki tama ki fong kufuang tama ki aji ko aji li suma tu bolana tu na mama elona kasip pero anak bui kutapang kare ki anak polisi ma turu anak kuro nih ka bailok ko kumakanja ampe tapi kapan na masalah ampe mohon maaf tomotoi lai ko ani maromo caki nah pakai nah ini juga pemberitahuan buat kita semua aja lalu tacak salah ya nak jadi kode nama kanja anak saya sesuai baja pi kode nama kanja baja sangadi pi aja lalu tak podang anak nah pakai jadi tulis tanah anak ya anak tak tulis tanah anak ya anak tak tulis tanah anak tak pak anak tak memang kamu tuh tadi say siapa waitasi kata anak tuh lo masih gena aja tapi aja melo doang ya nata bahasa aku ya kalau kata sama tasia paling tidak pak kutulita paling ngaramu ya nata angka matunan kanengaran nih konro narek komate nih wadi tapakada be tomotok tuh kasih ya toh ngamanina pa aja pangajaki kak mati mani wadi tapasadar pak kau sadar nih anata iya natu digapagangkan tapi kok kada ki iko manina caw na iya tapana matu mati ki keme to mere na pasang atau matoy iko manina caw kaya
laba nih. Nah karena itu syukur karena makanya kalau mau bagus na ya narwasa dendre makatan niki angka rohani sedih yaitu arone na kelebihan na alena lau tapi korea nama kanja kesipae kalalau jadi intinya arwani makun reiki harus makatan ni masa kiri koran ya korwani kina makanja sifat apa si semilau apa tuh dina tajam memang itu ay mudah-mudahan ya rumah tu mencari manituku mage makasih si pak tapi kodena makasih si pak kare tawe pakwani ro angkana ki tapi lisuna ki jolo mage me ada akan penelitian me nak kutanangi magagero naudzubillah makanya pura ki mangaji na yani asempan retama Ipatuma panretama tu lisi tema ibaca suratul Fatihah napal alif lam mim batuan nana iya kotama ki aja tepaja mengaji sikasina minimal tasijusna ibaca siasok jadi siulang tamma si korata ko tamma si siulang korata nello doang si malekai annapuluh nasab makanya keliru tuh dia 10 lota tapana pura na pandreta mana na dia na nami suruh le guruna me pima palo ngaji na tama no ta suruh lo nya na ta makanya aku indona aku budang aku itu na pari-pari aja na si megala adang pabacangin na nai magi angkana na apa ya aku tama itu ni lo mangaji padahal sikas-sikasin tuh dibaca ro kurangnya magi na para libaca kurangi papatan nang hati angkau na sungguh-sungguh tu mengaji urta dan itu sebetulnya na rupa taimanya memeto apa pinati karena memang Al-Quran itu adalah kalamullah ada na pumalata taimanya matu apa pinati dia tunang tak kada bosan dia pada ko lagu-lagu tapi saya tuang kasam pulau lo kuang kabuting candumi apa sih candumi maka lain nasa di kode nage sami maka lain nasa di kode nage sami napal lisu jadi biasa napak taja subana tai buan ya kuang kato magala makilo makoro napa itu nakatani ni tapakada ni subana ite matu tannya si Ronald padahal sehari-hari umur lagu orang kayak itu mah karena iya si Ronald tapi coba karya aku orangnya pak ya aku masuk baca maghrib Allahu Akbar pura dibaca doa kita Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin pura kimatur rokok pura kisuyu mendesi pema raka kedua Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim biasa yang ketuk kada tu dia mana manyama papinading makanya kau kata pamakala lain nasa di papinading na pak ngaji-ngaji ki apa ustaz na di kusem ngaji HP tanah tapa ngaji ini tugasin mo ko ya ko desi to sengi wadi ki maguru mangaji pak ko ya ko mi pak guru te mangaji pak abala mana ko de na macana si ulang na 20 nyarua urupu tomba pati di ko de hule rupai dua siaso salah melo muki nika tomba pati di ko de hule rupai dua siaso na 20 nyarua urupu na yes ke lepu yang tindra lepu tapi yang kena besi pangaji kor tapan mita lirik aja lepu to yero nasi angkat tokto mau pikirai lepu yero napa makukui pak dena nama rajila rate maguru mangaji pak dena pada riol modele ya riol wahai
ya rupaian Ustaz payijang ini ay ya kotoga tadi pangijang no ni rona jinna salima alaikum pulaman rasena ala oh hampur mindra sena ham alham dapan nadu alhamdu kotoga gana korbo maku kue bae metode ikra napa walena yan luasa ya kuangta kimi wangaji namo matoki pak salam muki yan ko teki ade jadi caranya ayat kalau sialan anak mangaji apa nasan itu nih cewek gini nah apa benua menghadap khusus ki hadap khusus ya kau adingi asyik ditoki kayak nega dia macam mau ngaji asyik ditoki sedi dia sohe lepu ba apa ya kuna naik pai papahani apa apalagi kuma to ki bang gampi papahani ya nangka bentuk kue na yawai titina ba ya ki pendre yase na ya ki pagane dua ta ya ki pagane talu ta barisi na barisi yase barisi yawa barisi ada apa ya apa biasa lepura sena a lepura wana i lepura panna u a i u kapan menreda cede lepu dor sena am apa itu dia salah tapi namo salah korba kori besi bagurang ya lo dipakai apa komentar bagurang seharusnya pakai kade an in oh ya pedi ang eng ong bam deng bong tang teng tong. Napa kami nana? Tapi podang huruf apa ini? Dia tidak tahu. Tapi sekarang memang dia ini palette, ya kode nuseng. Nah makanya ya kau angkat tomato na dia macam ngaji. Nasal amilongui, amilongui. Cara tamelo, di mana? Ustaz Sarpa ga podang. Ini kiga Ustaz Mamu toli, wah itu sifat tungkaki. Waktu namanya Ustaz sih. Tentu kena langi waktu ya, di mana si atur. Koro Bapak Ibu sekalian, insyaallah ya. Jadi kalau makalah lain kita saat di bab pinadita mengaji kita. Makanya itu Al-Quran. Wa munazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Napa turun ya Rabbuna Allah Ta'ala akurangnya mencaji aguru lori pada iman. Nah makanya lisuna Puran ya cara nanya sih pada lo doang. Mapaciki wani anak tayehe alhamdulillah pure panretama akatanana tamma nak itu purani mangaji kesinna makukwe itingkatkan jadi kotama kiri SD kome kiheba mende kiri SMP atau lo kiri sanawiyah kotama simatu sanawiyah mende kiri SMA atau aliyah pura simatu yorok mesa ki mende alo saki perguruan tinggi aku nereji iku pura kimatu ngaji ya guru-guru si robat tuanna ya ko iya ro aku orangnya insyaallah mangga angka mana rumus napa lana teh napa pura mecena nae lera-lera hampir napa mana ya ro payana santri baru sisuruh mau apa lero cek dia unang ya senas tas baca in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha rumusero di korangero kopi gau ki deceng ale tatu lolongan deceng ko ibalor ya tongange pak ya kota pupu ase tatu tanya tu ase malos selena sinding itu mah bicara ya sewe indramuk ku je pupu indramuk ko pupu kompuro mua pura pimatu musangking pura pamatu musangking aja manangi jadi kumakanjay bateta atungat tayo pa di mana lolong makanja bateta rawai aseta makanja bateta rawai anata makanja bateta atungat tayo di lolongangi rumus ya rikorangnya model nih makanya tuh mata kuirumu
biasa kupur meski cuma lain itu kota makatoba, lain kota ceramah. Ini juga kadang orang tidak paham. Ini pada katoba, ini pada ceramah. Ya kau katoba lain, ya kau tempat ceramah lain. Makanya Bapak Ibu sekalian, makor rumus ya roh. Neki makan jatuh tongata, pokoknya pakai sih. Tukang. Nama kanja zaman apa? Contoh ya. Tania tuh lah kita pakai jaki aleta. Depa tu na selesai jama-jamat ta, tapak kada tahu eko pure matu jamat eko kang bola aku sita jamana. Yang kapu yolota, ini dia kalian oke, pura topi hayati. Jadi depa bajet capu jama-jamat ta angka si jama pole. Magai, makan ja. Tapi kau malam ni panjat. Si popotong Pak. Ini solangi, tanya tolong ini solangi, alete solangi. Ya nar, wa in asatum fala. Kau pigau kian masalah, alete solangi. Ari mana korang? Meki makasih ngatung ngata, manasari korang. Man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Niga topi kau amal decing poleri makundre poleri ronewe yarega makundre nang kau ima tapari bunga latala yalangi atu toma makesi kamar kok. Jadi angkan itu modal air dina apa pura kita baca sisa mau di kalau mengaji ki kodisi baca-baca si terjemahannya kemarin hanya dibaca saja mau lagi dibaca karena walaupun tidak ditahu terjemahan apa baca yang luar biasa tersedia huruf 10 hasanah mangkara harfan min kitabillahi niga tahu baca sedi huruf poleri kita nampung Allah Ta'ala falahu ajrun falahu hasan wal hasanatu bi asri amsalihha nayro dicenna napalapi pung Allah Ta'ala manci 10 la aqulu alif lam min harfun walakin alif harfun de makarero alif lam sedi huruf tapi alif sedi huruf wa lamun harfun lam sedi huruf wa mimun harfun mim sedi huruf. Jadi kumakare te alif lam mim talu huruf 10 di sini. Me korona mitai ri HP na kulupai. Kade siapa huruf na akurangi 30 juz. Apa Google itu cinampala dai tanai. Tapanai podang, tapana kuda kanan. Yang kita hafal itu 6.666 ayat. Tapi hurufuna dia pe aku sing. Dia pakusing dia panang kakun matu pekutanai. Ikali 10 ya ro Bapak Ibu sekalian ikan makanya pantas ya koi gere kang isapi nganakta iundang ita welo pakario sare kuamangi Bapak Ibu sekalian mohon maaf ya kuang kamakada keliru hukumnya Pak ya rumah pandetama mubah wadding boleh ya kuang kamakade salai tangkalingan tapi aja kuangkat tangkalinga aja tapas salah ya rupigau pamohon maaf ya kodeceng ipigau Pak digagal loloang ini Cina sanga dina ini makanya kuangkat pasalah ya taruh ni alena mulai dek patuna dapi pamakadean dari guruta almarhum mohon maaf saya sampaikan juga ini mantan ketua majelis ulama Provinsi Sulawesi Selatan paselena besa guruta Talisi Denre Kiai Haji Sanusi Baco LC akan asa guruta kalau masalah ilapiana aja ta pangewang nasaba wadi jaji ya ro aya napake to metengi ya mutoro aya napake tawe patuju jadi se dini aya ipake nade nawading ya mutoro aya nawading nalangi contoh tero angka tunasang ayat nari korangi maka de wa alaisa lil insani illa ma sa'a
na dega gana lolong atau sangadinna ia mirupure nak karesul kulangi pema kada ayae wa alaisa lil insani illa ma sa'a dega gana lolong atau sangadinna ia mirupure nak karesul ia nanasan napake tahu nak kada de na laktu ko yang ngajengi tahu apa tanya le na makaresul tahu mangaji tapi kare guru tak ye muto ayae nae nawading pakade ayae no lagi sih wa alaisa lil insani illa ma sa'a dega gana lolong atawe sangadinna ye mi pure nak karesoi yero anana alena makaresoi yero anana nolli hakimah mubadi mengaji ang ngajengi tongotoku patatapai apalanna lori maga na din alagtu apa anak na lena pura makaresoi na payero anak milo tulong eri ustaz mamubadi untuk ya narotopan rita tahibana pade na mapangewang makanya ku iri reket tu biasa iku mapangewang abala jadi makanya ku angka yang kalinya maka dede gare nawading kada ode pakapat tadapi paya ko de ni dapi tu bahasa ki mapasalah iya biasa ku pasalah wa tongotok magi ku pasalah wa tukku bicu purai nasa bangkunna nami kaminrang pinrang kajolo bangkut tawa tapi kada wa ku de na wadi maka bah seke topa iya mani ku sadar angka mani anakku pura toa mangasa bangku tapanin lautoi parang ta bapak tidak boleh wah iya napa biasa nanti itu motoy malangai bangku nana ano sa binturo pak jadi konan reliman natanya bang alena masusah ini masusah to jadi kode patu ni dapi gagai biasa ipasalah anu tujuh nah makanya ya kuangkan baru aja tepat apa salah anu riolo apa mohon maaf ya ko iya bapak ibu sekalian nabi tak to riolo iya na tuya to liwala ampe na to riolo apa ku paham maka dia nabi tak to riolo di antaranya pak ayat itu taruh nih ya nakapapalapat itu maka dia pun Allah Ta'ala jalan aku ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah sinin na tumatapai aja lalu nak pakaliali ko warang param ya rega anakmu untuk mengarang ipung Allah Ta'ala wa may yaf'al dhalik niga tumapakaro fa ulaika humul khasirun majapuyan itu tahu rogi bahasa turiolo nya pa ayae kare turiolo tu aja magalu bawang aja mau darah bawang ya kodangka ko nasi silalun pake empap pisau aga masunero pa ya roya aja nasabari jama-jamamu na de upigoy parentana kung Allah Ta'ala batuan na kumagalong ni kung nadapi ki sampaja waktu sampaja masampaja si ganay si pasakaran tapasui sakan ganay si pamakang loki mandaftar tanah Makkah apa itu kode taman daftar de itu na yorliki tapi kada ki boy patau pulo pijoro taungi napa ki wadilau aja ni dipikiri kiero yo ko pula ni mandaftar namo de talao nareketo ni pungala Ta'ala haji aku de taman daftar tappa pura mati palwangi Masjidil Haram ipalwangi itu Masjid Nabawi tappa yoli itu 3 kali lipat dari sekarang dah apa de pura mandaftar tapi ku pura ki mandaftar tappa angka perubahan na yoli ki alhamdulillah patania lo tero pa ko si pulong ito koro pa de metona lagi paigan na to melo to Indonesia ba ko tapalo manang ero oh buka ame besar siapa memang to Indonesia pulong mendaftar laktu 40 tahun apa bisa nadapi antrian nah tai kode ni atasi makoro de ni batasi ya de metona lagi
Karena itu pemerintah atur itu supaya bagaimana bisa menjadi baik. Karena itu Bapak Ibu sekalian, li suka loki mai ale sara aleta, mau anak tayo pura mengaji di mana tohi tomatoy aja nananai bang panretama ya ko ini asal aja tak kecede-cede sih pura ni tama korata kare oli katoka pasalong neto kira-kira pakai kue wae jauh itu tahu saat ini tomatoy pae ne kima panretama ne tama korata sika-sikasina aso kami si tapatama misalnya atau aso sineng mapuasa kirwasona. Nah pas matu melo magaribi mapuasa kiro hidup ipa ilo doangannya anaka nasaba doa hatam Quran ilo doang halita insyaallah mabaraka annasab anna puru nasabu malaika melo doang. Jadi ini tomatoy magalai mabaca Quran Bapak Ibu sekalian insyaallah manyamat upah pinadita mancai pakbura loridi. Makanya aja tahirang angkat tau kami Bapak Ibu sekalian di nama kacamata nah sabab maaf terbiasa membaca Al-Quran baru-baru pari langga wondroi maktasia koi nataro kasih anak nero 2 Quran na profesor anak nero rangkana profesor bilangnya itu 2 Quran na koro mabonyong-bonyong itu kadi Quran na nasa tomato bonyong-bonyong jaro nasa lucu nestes apa ya ko agak-agak dek naitai tapi ko yoro kurangnya ala di nak kacamata nah dia nak si semina patama tu kurangnya si ulam besok kedek kedua ukuran nasi kita lu alhamdulillah ko di mana makoro Bapak Ibu sekalian macok kiri anak taye tolong ide ceng alena pesta puimang apa riki bola adakan kegiatan ini lolong atau dece pada lolong ide ceng salama kilino salama ki akhirat. Karena itu si cocolat daden saya pas datang mau pandretama tahu salawat ya yorosi kananga kuma pandretama ki sikat sinna yorosi kananga ro doa apa mi lo doa anaka puang tapat tamai korang iria pukul sari kombang kesinalai podomang na salama lino akhirat. Mudah-mudahan sinina urusan na mancaji malomo nasabari na lolongan upah na lino upah na akhirat amin ya rabbal alamin. Saya kira madalang wani hidik tudang ni iya tatonga bakwani ripagangka mudah-mudahan napa barakah ipung Allah taala nasabari anak taya pae pura natama ki korang deso insyaallah kita doakan bersama sehingga apa yang dia cita-citakan di dunia ini dan insya Allah apa yang kita harapkan di akhirat bisa dia dapatkan keselamatan dunia terlebih lagi keselamatan kebahagiaan di akhirat kelak. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.